وچ فیس بکس پہ مے ون ایک نفر ہامرے روزان یہ روزان کہین اس وچ پتہ یتن یہ لوک جمع گمت قتل رٹت پتہ پولیس کرور پولیس اطلاع دِوان مہربانی کٔرِتھ دۄن دۄہن اندر اندر دِتُن اَسہِ قتل تُہۍ رٔٹِتھ کیٛازِ اگر اَسہِ روزان ونس کیا مسلہٕ چھُ لڑکہٕ اوس واریاہ اصل حظ کیٛازِ یِمن ہٕنٛز شکایت ٲس نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ یِوان نہ ٲسۍ یِم کٲنٛسہِ لڑٲے وٕنیُک تامَتھ کران بلکہِ رات شامس تہِ اوس یہِ گرے رات شامس وٕچھ اَسہِ یہِ پانہٕ تہِ فی الحال پتہٕ ووٚن اَسہِ یِمن أمِس کیٛاہ گوٚو آز صُبحٲے ٲسۍ أسۍ پرٛژھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِمو حظ ووٚن اَسہِ دوٚپُکھ یہِ ہسا کھوٚت بتہٕ کھٮ۪تھ تہٕ جایہِ منٛز نَیہِ جایہِ منٛز تتہِ اوس یِم چھِ کران نقشہٕ کٲم ترٛامَس ٲس نقشہٕ وقشہٕ کڑان بیٚیہِ سۄمبراوان صُبحٲے دۄد وۄد تہٕ بہرحال بیٚیہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ زِدہ دَو بہٕ چھُنہٕ اَتہِ یِوان سمجھ کینٛہہ ییٚلہِ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ حملہٕ آو کرنہٕ صُبحس أجی بیٚکِس پٮ۪ٹھ ضروٗری کھالنہٕ کیٛازِ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ حظ گژھِ تحقیٖقات ضروٗری گژھُن یُس یہِ قٲتِل آسہِ أمِس گژھِ لٲزمن پھٲنٛسۍ لگٕنۍ گرکٮ۪ن کر لوگ پتہ گرِکٮ۪ن حظ لوگ لگ بگ چھِ اَسہِ لگان سودٕ 7 7:30 پتہ لگان یہِ پتہ اَسہِ حظ وٕچھ فیس بُکس تیٖتِس کالس چھِنہٕ آسان اَسہِ کٲنٛسہِ حظ وٕچھ فیس بُکس تیٖتِس کالس چھِنہٕ آسان اَسہِ کٲنٛسہِ تہِ أکِس گامس پتہ اگر أسۍ کتھ کرو أمِس لڑکہٕ سٕنٛدِس متعلق یہِ لڑکہٕ کمہِ آیہِ چھُو تۄہہِ باسان مطلب کہ نشہٕ وغیرہ کانٛہہ چیٖز اتھ منٛز چیٖزن منٛز ما اوس مُلوث نہ کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز خاص طور أسۍ چھِ پننہِ گامُک ونان پننہِ گامس منٛز چھِنہٕ اَسہِ کُنہِ تہِ کانٛہہ تہِ لڑکہٕ یتھ سٕنٛدِس لڑکس أسۍ پرٛژھو کٕہٕنۍ لڑکہٕ چھِنہٕ اَسہِ نہ ڈرگسس منٛز نہ کُنہِ تہِ نشس منٛز چھِنہٕ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚس آیہِ یہِ قتل کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ یی بیٛاکھ نفر تہِ صبحس یا کٲلکٮ۪تھ 2 دۄہ 4 دۄہ سُہ تہِ یی قتل کرنہٕ بالکل حظ پتہٕ حظ چھُنہٕ راتس پتہ کہیٖنۍ گرِ حظ ووٚنُے بہٕ کھسہٕ شۄنٛگنہِ پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ یہِ کوٚت گوٚو اہن حظ فرینڈشِپ حظ بیٚیہِ حظ یہِ پۄپھتٕر بٲے سُنٛد نیٚچوٗ تہِ اہن حظ بالکل حظ أمِس حظ 24 پٮ۪ٹھ 25 تامتھ حظ بالکل نہ حظ انمیرِڈٕے اوس امہِ برونٛہہ چھُ اوسمُت یوٗرۍ یہِ کھسان شۄنٛگنہِ اہن حظ آ بالکل ییٚتی حظ اوس دۄہے اوس یہِ آسان ییٚتی شۄنٛگان اہن حظ اَسہِ حظ لٔج صُبحٲے پتہ گرِ ووٚنُکھ أمۍ سٕنٛدِس فادرس دوٚپہس ژٕ وٕچھ تٔمِس کر آلو شیٚنگِتھ بالکل اہن حظ آ تٔمِس ووٚنُکھ گرِ أمِس کر آلو پتہٕ ییٚلہِ سُہ یور کھوٚت اَتہِ اوس نہٕ کہیٖنۍ پتہٕ حظ ٲسۍ کتھا کران تہٕ أتھۍ سۭتۍ وٕچھ اَسہِ فیس بُکس فوٹو حظ تتہِ حظ اوس یہِ مٲرِتھ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ اپیٖل کران اَسہِ گژھِ پتہٕ پتہ مطلب أمِس سۭتۍ کیٛاہ بالکل گنائی جو کہ پسنا کریری کا رہنے والا ہے أمۍ سُنٛد مام تہِ اوس تانۍ سکوٗل أمۍ سُنٛد مام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تُہۍ کیٛاہ وٲتِو أمِس بہٕ چھُس بینتھر تۄہہِ چھُو یہِ بینتھر بالکل چلو اللہ تعالیٰ دِیِنو صبر تۄہہِ کر بوٗزوٕ یہِ خبر اَسہِ حظ بوٗز 10 بجے بٲگۍ اہن حظ 10 بجے مینٹلی اوس حظ یہِ ٹھیٖک اہن حظ مینٹلی حظ اصل یہِ حظ اوس ٹھیٖک اصل بالکل حظ یہِ حظ اوس کٲم کار کران سٮ۪ٹھاہ دادر یہِ اوس محنتی لڑکہٕ اوس تُہۍ وٲتِو مام اہن حظ آ کے لیے سونے کے لیے جا رہے تھے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حالانکہ اس کے ایک فرینڈ سے بھی ہمارے ساتھ بات ہوئی اس کے ماموں کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ کل 9:30 بجے اس نے یہاں پہ گھر پہ جو ہے کھانا بھی کھایا اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو جو ہے کہا ہے کہ میں اب سونے کے لیے جاتا ہوں اور اس کے گھر والے صبح تک انتظار کر رہے تھے شاید وہ اسی مکان میں جو ہے سو رہے ہیں بٹ جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک لڑکے کی جو ہے وہ لاش ملی ہے پٹن پولیس کو اور اس کے بعد اس کی جب آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ پسنا کریری کا تھا جس کا نام ناصر احمد گنائی کہا جا رہا ہے اب یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیا یہ مرڈر ہے کیا یہ سوسائڈ ہے آخر ایک لڑکا جو کل 9:30 تک اپنے گھر پہ تھا جس نے 9:30 کے رات کے 9:30 اپنے گھر پہ جو ہے وہ کھانا کھایا ہے اس کی لاش جو ہے پٹن کے کھمبیار علاقے میں کیسے پہنچی پل کے نیچے جو ہے وہ پٹن پولیس کو ملی ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کیا آئے گی فی الحال آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے شناختی جو ہے وہ ہوئی ہے ناصر احمد گنائی ناظرین محترم رائزنگ کشمیر میں آپ سبھی کا استقبال ہے اور میں ہوں عمر رینا ایک بڑی خبر سے آپ کو باخبر کراتے ہیں ایک فیملی نے ایک لڑکے کا قتل کر کے اسے ایک پل کے نیچے چھپا دیا تھا پوری جانکاری پوری تفصیلات کے ساتھ آپ تک میں یہ خبر پہنچا رہا ہوں دراصل شمالی کشمیر کے بارامولہ پولیس نے ایک بڑے بلائنڈ مرڈر کیس کو آج سالو کیا ہے یہ کیس جو ہے پٹن علاقے میں پیش آیا تھا پوری جانکاری پوری خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا دراصل پولیس پوسٹ پلہالن کو ایک اطلاع ملی تھی کہ اندر گام بارامولہ ہے برج کے پاس ایک عدم شناخت لاش پڑی ہوئی ہے جس کے بعد پولیس کو جیسے ہی اس بارے میں اطلاع موصول ہوئی پولیس پوسٹ کی ٹیم وہاں پہ پہنچی اور وہاں پہ ایک شخص کی لاش کو برآمد کیا تھا اس شخص کی شناخت ناصر احمد گنائی جو کہ پوشنا کریری سے تعلق رکھتا تھا جس کے بعد ایس ڈی پی او پٹن ڈی ایس پی شاہ جہان کی قیادت میں جو ایس ایچ او پٹن ہے انسپکٹر محمد شفیع اور ڈی او پلہالن جو ہے ایس آئی رئیس
उन्होंने बड़े पैमाने पर एक जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इंट्रोगेशन स्टार्ट किया, जिसके बाद एविडेंसेस को एनालाइज करके और टेक्निकल डाटा की मदद से 4 अफराद को जो कि फैमिली मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये कत्ल की गहरी साजिश रची थी। आपको मैं उन सब का नाम यहाँ पे पढ़कर सुनाऊंगा कि किन किन शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुलाम मोहिउद्दीन गनाई, सनाब लेट गुलाम नबी, फातिमा बेगम जो कि जौजे है गुलाम मोहिउद्दीन गनाई की, रुबीना बानो जो कि डॉक्टर है गुलाम मोहिउद्दीन गनाई की, आदिल अहमद गनाई वालिद गुलाम अहमद गनाई, यानी कि इन चारों ने जो है ये कत्ल की खतरनाक साजिश रची थी और एक कत्ल किया था। और ये सारे जो ताल्लुक रखते थे गुडबल पटन से रखते थे, जो कि शुमाली कश्मीर का बारामूला का एरिया है। आपको मैं बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि इन्होंने 1 अगस्त को एक कॉन्स्पायरेसी की थी कत्ल की, जिसके बाद इन्होंने एक दुपट्टे की मदद से इस शख्स को नसीर अहमद जो कि नसीर अहमद गनाई है, इस शख्स को जो है दुपट्टे से इसका कत्ल किया था और एक पुल के नीचे इसकी लाश को जो है वहां पे डाला था, जिसके बाद पुलिस ने जो बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की थी। पुलिस को इसमें एक बड़ी जो है कामयाबी हासिल हुई है बारामूला पुलिस को, और एक ब्लाइंड मर्डर केस को उन्होंने सॉल्व किया है। फिलहाल इस सिलसिले में तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। ये वाकया जो है ये शुमाली कश्मीर के बारामूला में पेश आया था, जहां पर 4 फैमिली मेंबर्स ने एक फैमिली ने एक लड़के का कत्ल करके जो है उसकी लाश को एक पुल के नीचे छुपा दिया था, जिसके बाद जो है पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो इसमें तहकीकात शुरू की थी और कत्ल की इस गहरी साजिश को उन्होंने आज बेनकाब किया है और चारों अफराद को, चारों फैमिली मेंबर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर जो तहकीकात है वो बारामूला पुलिस ने शुरू कर दी है। लोग जो है पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये एक बड़ी कार्रवाई है। एक बड़े कत्ल के मामले को पुलिस ने आज हल किया है, बेनकाब किया है कातिलों को और सलाखों के पीछे उनको धकेल दिया है। आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर उमर रैना के साथ।